Kusemakhiweni obhodwe eMarhalazi kulapho zihlanganiselwa khona indaba esizihatsha bunqopha nanzi ezithutshileko. We must work together to reduce tensions in our communities. We must stand together against violence, hatred, intimidation and any form of intolerance. Ikomiti yabongqongqotjhe abahlukahlukeneko ithi ilanga langelesibili iveke zako kufuze lithathwe njengamanye amalanga akunamabhizinisi ekufuze ivalwe ngokunjalo nabantu bangathuselani. We have decided that we would need almost 2 weeks for us to disclose the docket to the accused. Kungenzeka kungezelelwe amanye amacala engikhulwini zemapholiseni ezigidla ikhotho malungana nokubandakanyeka ekunikelweni kwethenda ye-228 million yamaranda ekhampanini yaloyo ekuthiwa batsho ngungqondongqondo obulelesi uVusimuzi Khet Matlala. Singena ngesururu asizenzi senziwa zindaba esiziphetheko zesiNdebele kungu 5:30 ku-SABC1 lotshani emakhaya. Uhulumende walile ukwamukela ijima le-March and March langelesibili ngeveke zako. Ikomiti yabongqongqotjhe esebenza ngezamaphandle ibawa amaSewula Afrika bona aziragele imisebenzi yemhleni ngemhlanokho. Uhulumende utsho uyagandelela bona ngelesibili kuzokuba lilanga elifana namanye. Uthi ihlangano i-March and March ayikavumeleki bona ijamise ukusebenza kwamabhizinisi namkha ikhambe ifuna amaphepha okuba selizweneli ebantwini ngaphakathi kwelizweli. Uhulumende uthi bonke labo abaphula umthetho bazoyithola into abayifunako. The 30th of June is a normal day in South Africa, both in terms of the economic activities and social activities, and this will not be disrupted. Ikomiti yabongqongqotjhe beminyaka ehlukahlukeneko ithi amaphandle anganamaphepha okuba selizweneli azokubuyiselwa emazweni wemakhabo. Iziko lokubuyisela izakhamuzi zeMalawi ekhabo eliseThekwini liyokuvalwa kanti kuyokuvulwa elitsha eMessina. Must remain at all times be guided by our constitution, our laws and our international obligations. We must work together to reduce tensions in our communities. We must stand together against violence, hatred, intimidation and any form of intolerance. We must not allow anyone to exploit the genuine concerns of South Africans to incite violence, spread misinformation, and destabilize our country. We call on all leaders and leadership structures, including traditional religious leaders, civil society, business, labor, political parties, diplomatic communities, and every South African to work with government to support the actions we have announced to tackle illegal and irregular migration. I-IMC ithi mphathimandla ziyokuragela phambili nokuhlola amabhizinisi aqatshe amaphandle angasisemthethweni begodu abanikazi bazokuqalana nomthetho. Yafunga ithi nakumthetho wona izowuqinisa kodwana iyazihlaba izenzo ezinomguruguru. Ingwenyama yesitshaba samaZulu uMsizulu kaZwelithini uba wamaduna ukuthi aqinisekise bona imtshagalo ehlelelwe iveke zako ngelesibili iba nokuthula angabi khona namaphandla asahlelwako. Amalunga omkhandlu nabaholi bengodlo bebahlangene eThekwini kuthukwa yona le ndaba ngaphambi kwelanga langelesibili elibekwe izinhlangano zomphakathi. Dili bamabutho nezinduna bebesuka kwizifunda ezahlukene bahlangana eThekwini ukuzoza umyalezo wesilwe samaZulu uMsizulu kaZwelithini. Umyalezo wethulwe abadidiyeli bamabutho kaZulu uSipho Mhlongo kanye nomntwana uVanana Zulu. Lokhu kuza njengoba izinhlangano zomphakathi sesikhipha umnqamla juqu othi abokufika kuleli ngomthetho baphuma baphela ungakashaya umhla ka-30 kuJune kanti ke ngalo lolu suku kulendeleke imbhikisho kulolonke leli. Isilo sigcizelele ukuthi nakuba izakhamuzi zinelungelo ngokomthetho sisekelo lokubhikisha kumele kube ngaphansi komthetho futhi kube nokuthula. Icela bengashawa kungaluthwa kungenziwa lutho kodwa futhi ayivimba abantu abamashaya ngoba banelungelo lokumasha. Uma ingoyami isho njalo isiyacela ukuthi sedlulisele empini yayo le ngabadidiyeli ukuzothi ayigade usuku lomhla ka-30. Abadidiyeli balilelele ikhwelo lesilo. Asifisi ukuthi bahlukumezeke nathi bekhona ukuchitheka kwegazi
kube khona ukuphosa itshe, kube khona ukuthatha ukuphosa lokhuza nakubantu abahwebayo abangabadayisi kube khona ukuthi bahlukumezeka khona osehlwitha ama-aphula abadayisa abantu. Ngalolu suku lomhla ka-30 akekho umuntu ovumeleke ukushaya omunye, kodwa lolo suku eluthi umuntu nomuntu akaye kubo. Abadidiyeli nezinduna bacelwe ukuthi basize izinhlaka zomthetho ukugcina ukuthula emphakathini. Indlunkulu ithi izwi lesilo samaZulu kufanele lihlonishwe ngamabutho ngisho nangaphandle kwesifundazwe. Kwindaba ze-SABC ngo-Ayanda Mhlongo eThekwini. Akazi bukasomabhizinisi uTumelo Nku buzokuragela phambili ngomvulo ekseni phambi kwekomishini kaMadlanga. Ukuthi uNku ethule ubufakazi bakhe phambi kwekomishini kaMadlanga namhlanje mayelana nemibuzo ehlotshwaniswa nokuthi wayenelwazi ngendakamizwa ezatholakala ngovela bahlinze ka-2021 lapha agcina abotshwa khona kunye nezinye imphathimandla endathu zomthetho ngombana basolwa ngokuthindeka ekuthengisweni nekukhukuthiseni indakamizwa. Insolwezi zifakazelwa lihlaziyo likafakazi J lokuthi batsho uNku akanalwazi kwaphela kodwana uyathindeka ekukhukuthiseni kwendakamizwa ngombana ubufakazi butshengisa ukuthi wayedosa phambili ukukhukuthiswa nokuthengiswa kwendakamizwa. Nanyana kunjalo ikomishini leyithena ithoma-ke ekuseni namhlanje uNku wahlathulula bona usafuna ukuyokukhulumisana namagcwetha akhe abuye azokwenza istatimende ngobutsha. Lokhu kuthethe ama-iri ambalwa ngemva kwalokho abaholi bobufakazi babuya nombiko othi isibawo sikaNku sokuthi ayokukhulumisana namagcwetha akhe sivunyiwe begodu uzokubuyela phambi kwekomishini le ngomvulo. Kungenzeka kungezelelwe amanye amacala engikhulweni zemapholiseni ezikhamba ikhotha kunje malungana nokubandakanyeka kwazo ekunikelweni kwethenda le-228 million yamaranda ekhampanini yaloyo ekuthiwa batsho nguNgqondongqondo wobulelesi uVusimuzi Khet Matlala. Kulindeleke ukuthi kubotshwe nabanye. Lokhu kuvezwe mbuso njengoba nokomishinara wamapholisa ojanyisiweko uGeneral Fani Masemula nabanye ekhotha kaMagistrata ePitori ngebatsho yokuba nesandla esivumoleni ekrishonanisi. Icala elibandakanya ukommishinara wamapholisa ojanyisiweko uGeneral Fani Masemula nabanye asolwa nabo ngethenda emapholiseni neMedicare 24 lithuliselwe umhla ka-28 kuRhoboyi. Umbuso uthi idokede kufanele lishugululwe kulandela ukuhlukaniswa kwakaVusimuzi Khet Matlala nabanye asolwa nabo ecaleni eli. uMatlala wavume wonke ekhotha amacala ahlobana nethendreli nabe kafuna ukugedliswa isigwebo sakhe uveze nezinye inkhulu zemapholiseni kile batsho ubukhohlakali. The outcome of the plea agreement is positive. There will be further changes, possible changes to the charges, which could include additional charges against some of the accused that are before court. Not only the inclusion of possible accused in this matter, but also additional charges to some of the accused who appeared before this court today. Now, pending that outcome, we have decided that we would need almost 2 weeks for us to disclose the docket to the accused. Umamthame uthi okuningi kuzokuvezwa ngovela bahlinze. Nasibuya entolo. Abantu besiyabuso eMpumalanga bathi nanyana ubulelesi bubonakala behlile kodwa na umraro kusaseyindaba yokwetshiwa kwefuyo khulukhulu ngesikhathi sengoma. Siyanamukela esigabeni sesibili sendaba zesiNdebele. Indaba ezi ziyatholakala ku Facebook, TikTok, YouTube na ku X. Asirage nazo. Izakhamuzi zesiyabuso eMpumalanga zithi ezinye inlilo zabo abazizwakalise ngesikhathi kubanjwe imbize yomphakathi ngo-2024 zisombululekile khulukhulu endabeni ezimalungana nokuhlaliswa kwamapholisa nokuphepha komphakathi. Nanyana kubonakala ituthuko nje kodwa ukwetshiwa kwefuyo kusesemraro omkhulukhulu ngesikhathi sengoma nje.
Izakhamuzi zesiyabuswane bezibambe imbizo namapholisa ngomnyaka u2024 ziveze intshijilo eziningi malungana nokuphepha komphakathi namapholisa endaweni le. Hlangana nalokho abakuvezako mraro wokuhlaliswa kwamapholisa kunye nokwetshiwa kwefuyo. Sekudlule iminyaka emibili solobe yethula inlilo zabo, abajameli bomphakathi bathi ikhona ituthuko ebonakalako. Most of the police do not, they don't necessarily stay out inside here. So they come from places, but they need accommodation. So that matter has been attended so far. Amapholisa athi hlangana namahlelo wokungenelela kwabo bekukuthuthukiswa indawo ekuhlaliswa kizo amapholisa asebenzela endaweni le. Nanyana kunetuthuko enjalo kodwana izakhamuzi zisalila ngokwetshiwa kwefuyo. Khulukhulu ngesikhathi sengoma nje. We have erected park homes in order to accommodate those people, such as the detectives, 4 park homes. It accommodated 43 members. Amapholisa avumile ukuthi ukwetshwa kwefuyo kusesesitshijilo engcenyeni eziningi esingeni senkangala. We normally have our initiations that are happening. And along those, you will find that there will be reports of stock theft as some will try to go the other way and try to buy from the black market. Umasipalata uthi inkulumiswano eziragako phakathi komphakathi nemphathimandla zomthetho ziyasiza ukurarulula imraro ekhona emphakathini lo. The government is working very hard and they are helping us as the community. So they are showing us that they are committed and they want to implement what the community is saying. Ezakhamuzi neziningi ituthuko ebonakala kuleso lo ngo2024 itshengisa ukuthi inlilo zomphakathi zizwakele. Ukidinga inyanga yabantu abatsha umasipalata weThembisilani ngokubambisana neNYDA banikela amabhizinisi amancane nasathuthukako kwamahlanu ngamathulusi wamabhizinisi ukusiza ukuthuthukisa amabhizinisi wabantu abatsha nokuthuthukisa umnotho wendawo ezingaphasi kwamasipalata lo. Lokho kunjengoba umasipalata weThembisile uraga namahlelo wakwenza indawo zakamasipalata lo zibe namadorobho ngetuthuko ekuhlonyiswa ngayo wonke umphakathi. Lokho kwenzeke emaofisini kamasipalata weThembisilani Mthombo Mohle eMpumalanga. Phezu kwembawo ezimashumi amabili nekhomba ezifakiweko zihlanu kwaphela eziphumeleleko. Kwathi amabhizinisi ali-18 amabhizinisi aphethwe babantu abakhubazekileko anikelwe isekelo lezimali elibuye ezikweni elithuthukisa abantu abatsha i-NYDA. Ngokutsho kwakamasipalata babe bancane abantu abafumana isizo ngombana abantu abazifaka imbawo zokuthi basizwe ngamathulusi wokusebenza. Sibe nabantu abayi-5 esibanikeza izinto ezihlukahlukeneko. Abanye benza amaperfume, abanye bayapheka, abanye basebenzisa intofu njalo njalo. So sifuna ukusho ukuthi abantu abasha sifuna ukubagcugcuzela kakhulu ekutheni bakhone ukuthi uma sidinga abantu ukuthi ba-apply ngobuningi ngoba le mali kufana namanje besifuna kufikela lapha kubo 20 abantu sikhone ukuthi kuphumelela abayi-5 le mali izokosa ukuthi ibuyele emuva kumasipala. Abantu abatsha banamabhizinisi abahlomule esibonelelweni se-NYDA ngokusebenzisana nomasipalata bakuthokozele khulu lokhu. Bathi sizwe abalitholile kweli lizokusiza ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Ama-challenges ebengibanawo included access to manufacturing equipment, which is part of the goods that I will be receiving here la kwamasipala. So it has helped me a lot because now I'm going to be receiving the machinery that was needed for me to complete packaging. Ngithole ama-jumper castle nama-10 right, ama-jumper castle ayi-2 ngamanzi ne-normal jumper castle. Bese ye neentulo eziyi-40 ze-catering namatafula ayi-2 we-catering. Umasipalata ukhuthaza abantu abatsha ukuthi bafake imbawo zokusekelwa ngemali bebasebenzisa amathuba anikelwa ngumasipalata nabanye ababelani. Umasipalata uthi amahlelo la ngewomphakathi yeke-ke umphakathi awuwasebenzise.
Loshana ekhaya ngelesihlanu ubujamo bezulu ubujamo enganasindlela livulile ngapha ngeGauteng nawehla njalo endaweni zangale ngakubo Bloemfontein amathuba wezulu atholakala nge30% esifundeni sangale ngeTlhagwini eKapa kusuka eSpringbok wehle njalo uthi Vredendal nalapha eSutherland ukufika ngale ke ngesifundeni sangeTjingalanga Kapa ngeGeorge kanti ke sibone lapha ligubze sengamafu phakathi nenaga lapha endaweni zangeMbombela ukujingalele kubophulukwane akhona amathuba wezulu mancane nge30%. Kusasa sibona lapha ke amathuba wezulu abuyela ngale khulu ngesifundeni sangeTlhagwini Kapa endaweni zangale ke ngeNorthern Cape Appington kanti ke sibona lapha ke ligubze sengamafu endaweni eziningi begoduke kunekungu abantu batsheje bayelele khulu nalapha eDurban eRichards Bay nakezinye indawo zangale ngeMpumalanga ekseni khulukhulu ke na uchayela kutsheja uyelele sokuqalela lapha amazinga ukuchisa sithome esifundeni sangapha ngeGauteng libonakala limakhazana nangokukhamba kwesikhathi iBrongospruit iPitori nge19 kanti ke ngapha ngeJohannesburg silithola lapha nge18 ngemva kwamadina ebusuku nekuseni khona ke kumakhaza abantu bambathe bafuthumele sokuqala lapha ke sifunda sangeLimpopo phulukwane ipholile ngemva kwamadina 19 sibona lapha iZanini 20 Phalaburwa i23 libuya nganeno ke khona kungakuyafuthumala esibandameni khona ke umuntu uzawuthola umfuthumalo sithinga lapha ke esifundeni sangeMpumalanga sibona ke sifunda pheze sonke ngasimakhazana indawo zonke kukulapha esikhukhuza la sibona khona kuyi23 ngemva kwamadina sokuqalela isifunda sangale ke ngeKwaZulu Natal sibona lapha ke iRichards Bay 27 lifuthumele kamnandi neDurban nge26 ePietermaritzburg nge25 eMnambithi eKokstad Port Shepstone i26 lapha ke Mnambithi lipholile ngemva kwamadina iPumalanga Kapa ke leya esiyibone nayo ke ipholile ngemva kwamadina ke zinye indawo kumakhazana imini yonke eCape Town nasiqala lapha isifunda sangale ngeTjingalanga Kapa ithi 17 ngemva kwamadina kuyasho ukuthi kumakhazana pheze imini yonke oZoren yona ke ifuthumele ukuthi ke zinye indawo eziningi bo22 ngemva kwamadina kuyasho ukuthi liphola liyafuthumela kancane Northern Cape sibona ke nayo ke endaweni eziningi lipholile Sutherland kumakhaza imini yonke iUppington yona ke futhumele ngemva kwamadina nge26 degrees Celsius lapha kusesifundeni seFreystata pheze ngasimakhazana imini yonke Fixburg Gariep Dam zimakhaza kanti ke iBothaville ibuya nganeno kokugcina siqala lapha ke isifunda sangale ke ngeTlhagwini Tjingalanga ebusuku nekuseni kumakhaza kanti ke Ottosdal imakhaza imini yonke kuthi lapha endaweni ezifana nabo Rustenburg nabo Maikeng kuyaphola ngemva kwamadina sibona nekoti ngesikhathi esilandelako dido Sesikhamba nje sinikhumbuza bona igodukile ingoma yamaNdebele kwadlawulale kosomtchatshana ngedrayini eLimpopo kusasa ekseni abantwana bayaphalala inyama phezukwenyama nisale nomusa.